Siam jing ke Barcelona banyu soyo Julian Alvarez ha kane kayam ke Banwan. Namar kelawan saka Arsenal ke banyak nidor bat ke Barcelona. Bat kum juru ke Chelsea. Kat kumbi kubor loong bak Arsenal ke don dia kejinya keren berkinang wikmat bat ke Atletico Madrid. Da kajing temu bantit yau Julian Alvarez. Bat kubor kila kamru bak Atletico Madrid keladawa hadu kumbah sispa million pau lane kumbah prapundru million pau ladakan pelaidno yau Julian Alvarez ha kene kalyur ke Banwan. Kumta halor kene ke jingdawa ke bah hekdor jungka Atletico Madrid kan long ke bah Sisai ke Barcelona bantit yau Julian Alvarez bat ban Jakob bat ke Arsenal. Namar ki kubor kila ongru ba ke Barcelona ka don ha ke jingkerdu pisah. Hadin bakalami ke jingmut baka Atletico Madrid kan pelaidno yau Julian Alvarez ha kene kalyur ke Banwan. Bun ki klub ke bala mi syakmat ban penpau ke jingkwa ban soy ya une orang elekai kari Argentina. Kebau tang elekai mentah ha ke klub Atletico Madrid. Bat kita kidai ke Barcelona, ke Chelsea, ke Arsenal. Henry wat lagi kubur kilakam baka Barcelona kladon ya ke jing angnut ke bah pelat. Ban Yosoyo Julian Alvarez ban Mui Bujili ha kajaka jong Robert Lewandowski ha kene kayom ke Banwan. Bar ka jingya keren klayaj na dukini kitayo di balade. Henry imat ketum kador peladawa da ke Atletico Madrid kan long ka ba Sisai ke Barcelona bat kumjuru namar kejingwan mi sak Arsenal pantit yau ne orang elekai. Kum taru karai ke bakut yo lese kan syongru haka jingdon pisah manoban yo yau Julian Alvarez haka ne kayom ke Banwan. Kublai sibun.